жеңилирээк болбой, азыраак жанагы соцсеттерге чыгып, көбүрөөк эл менен иштеген туура болот деп ойлойм да. Есть информация, что на вакантные места вы приняли сотрудников, приближенных к себе, из друзей, родственников. Сиз мага комментарий берип жөн отуруңуз. Нестандартный акыйкат жолойын деп атасыңар го деп атамын. Рахмат, урматтуу чакырылгандар, урматтуу баяндамачы. Атырайым, сиз биз билебиз, абдан энергияңыз көп, иштегенде ашты коюп иштеген биздин мыкты айым кыздарыбыздансыз. Анткени менен мен сизге бир каалоо иретинде айтып коеюн, эми биз парламент айтканга укугубуз бар. Омбудсмен институту бизге баш ийген институт. Бир аз мындай жеңилирээк болбой, азыраак жанагы соцсеттерге чыгып, көбүрөөк эл менен иштеген туура болот деп ойлойм да. Эми эгерде сиз ар бир кадамыңызды соцсетке кое берсеңиз, биздин азыр аябай андай жарандарыбыз көп, ошолордун бири болуп каласыз да. Ошон үчүн андай сизге мындай анча жараша бербейт. Ошон үчүн мындай салмактуураак болуп, өзүңүздүн илимиңизди, билимиңизди, тажрыйбаңызды адам укугуна көбүрөөк арнасаңыз. Мен ойлойм, буга чейинки омбудсмендер да колунан келишинче иштешти, ар кимиси өзүнө жараша. Бирок ошолордун арасынан эң мыкты сиз иштешиңизди мен каалайм, ага ишенем. Өкүм чыгып соттолгон адамдар боюнча. Урматтуу депутат, урматтуу Айбек Жапарович, мен сизге айтып коеюн, маалымат үчүн акыйкатчынын функционалдык ишмердүүлүгүнө макамдарына кирбейт. Тышта биздин жарандарды коргоо бул Тышкы иштер министрлигинин Маалымат бар да. Маалыматта биз өкмөт тарабынан Тышкы иштер министрлиги аркылуу тапшыралык сизге. Анда сизге суроо да. Элимизде жооп бериңизчи. Россияда биздин миңден ашык түрмөдө отурган жарандарыбыз бар. Ошолор ушул жака келип которуу боюнча көптөгөн бизге кайрылган жарандарыбыз бар да. Ошол боюнча не иш алып бардыңыздар? Бирөөнү айтып бере аласызбы? Бирөөнү которгонуңузду айтып бере аласызбы сиз? Бир жаранды котордуңузбу сиз? Аракет кылдыңызбы? Жеке, сизге да кайрылгандар болсо керек. Бизге жүздөгөн адамдар кайрылат. Инибиз камалып кетти, ушуну которуп бериңиздер, же болсо эжебиз камалып кетти, же тууганыбыз, же бөлөбүз камалып кетти. Ошол боюнча бирөөнү айтып бериңизчи. Айта албайсыз, билбейсиз. Мен ошол үчүн акыйкатчаны сурап атам. Сиз мага комментарий берип жөн отуруңуз. Мен маалымат сурап атам. Атыры Болотбековна, с вашим приходом на должность омбудсмена вы сказали, что были уволены сотрудники из аппарата омбудсмена. Сколько сотрудников были уволены и на каком основании? Сейчас у нас 13 человек уволились по собственному желанию. Ни одно лицо не уволено по моей инициативе. Около 5 человек должны были уйти по достижению максимального возраста. Из них 3 сейчас ушли. 2 в ближайшем будущем тоже будут уходить, потому что если они уйдут, то должна быть замена и должна быть преемственность. Работа не должна прекращаться, поэтому эти сотрудники пока еще работают. И мы объявили уже, один раз мы уже объявляли конкурсный отбор во внутренний резерв кадров. Подали всего 10 человек, прошло 3 человека. Вы знаете, у нас госслужба, поэтому через госкадровую службу они должны пройти тестирование и потом у нас собеседование. Сейчас 6 июня мы объявили уже повторно конкурс набора кадров во внутренний резерв аппарата АККЧ. Все уволены по собственному желанию. Все. Спасибо. Есть информация, что на вакантные места вы приняли сотрудников, приближенных к себе, из друзей, родственников. У нас вакантные места, вы знаете, только могут быть замещены из внутреннего резерва кадров. В связи с тем, что во внутреннем резерве кадров нет сотрудников, объявлен конкурс. Ни на одну должность назначения не было. Есть патронатные должности, это помощник и советник. Это вот люди, которых я привела. Все. Остальные, это все работают сотрудники. Вот они все сидят. Зам сидит, руководитель аппарата рядом сидит. Любой из них вам подтвердит сейчас. Это все, к сожалению, это неоднократно говорилось и говорится всеми нами, что госслужба требует изменений, перемен и новых подходов.
И, к сожалению, мы можем менять руководство, и руководство страны, руководство в парламенте, руководство в Акикачи, где бы то ни было. Но стиль работы, формат работы, бюрократия, отписки, если будут продолжаться, то толку от того, что мы меняем руководителей. Система не будет меняться. Поэтому, естественно, так как я юрист, и уже имея опыт работы более 20 лет, у меня большие требования. Очень много отписок было до настоящего времени. Очень много дел были закрыты формально. И сейчас поставлено требование, работать могут только те, кто готовы день и ночь ценить права человека и защищать, и в каждом конкретном случае искать возможность защиты. Все те, кто не справляются, они пишут заявление и уходят. К сожалению, эти интриги на госслужбе были, есть и будут, сплетни, слухи. Поэтому, пожалуйста, у нас сейчас... Силер карабай атасыңар, мен фамилияларын берем да ошолордун. Берсеңиз, Ошон менде үчүн фамилия менде бар, бар бирок мен маалыматтар. фамилияны айткым келбей эле да. Ошолорго жардам бергиле деп атам да. Анан Жардам берип мен атабыз. баягы бороон чапкында туруп алып көчөдө тиги эме жазап атканыңардан айтып атам дейм. Мен да факты менен сүйлөйм. Башка тиги нестандартный акыйкатчы болоюн деп атасыңар го деп атам. Келгениңерден бери бир 4-5 жерге командировкага бардыңар да силер. Камила Абдразаковна, чет мамлекеттик командировкалар билесиңер, сиздерге дагы айтылган болчу, мамлекеттеги бюджеттеги суроолорго байланыштуу биз чет мамлекетке чыккан командировканын бардыгы чакырылган тарап менен баратабыз. Ошко барган бир жумалык сапарымдагы иш менен жардамдарды жеринен кабыл алуу, бул биздин эл аралык өнөктөштөрдүн жардамы менен барганбыз. Бир дагы акчаны бир гана Сузакка барып жеринен иликтөө жүргүздүм. Мугалим тараптан салган кыздын иши тууралуу аны биздин бюджеттен төлөндү. Калган бизде макул түшүнүктүү кыска эле жооп бергиле. Мен силердин мыйзам жоболорду окуп чыкканмын 10-жылы. Абдан күчтүү институттун, бул акыйкатчы институтунун мыйзамдары абдан күчтүү. Эгер иштете билсеңер, күчсүз, алсыз акыйкатчы бойдон эле мына 20 жыл болду болуш керек акыйкатчы институт түзүлгөнүнө бизге. Ошо 20 жылда акыйкатчы институту өзүнүн бир күчтүүлүгүн көрсөтө алган жок да. Ал мыйзамдарыңар күчтүү, бирок иштете албай атасыңар. Ошону айткым келет. Институт абдан күчү зор иштеткен кишигечи. Мыйзамдарыңар сопсон мыйзамдар бар. Жоболору сопсон. Ошону иштеткиле, мыйзам күчтүү акыйкатчыга айланам десеңерчи.